Ebusia memo bibia kwaba by emergency Ghana TV eso enenso yasanso edinshemu ewa hebium nebusia yesre memano samuni obatna na edu emebi na muhu ne se awawe no muninji mu bioma yesre na ya momfa mano enko omebusia fie esanse ukofa ne efie busia mu edintinu se wugya no anase wugya wawe a fano esanso ekone busia fie enesto ya yesaka ewo fidem ha se ne ye sister bi abepie mu ewo Sumpa TV a one ohinini atwetwe nkomo na ye sister asemi a okay eye futusem kese pa e de maye ye sister cheche ni nsem no ye fe bema no ema bema no nso eka ne side of story o kana asem nso e de kire yen se ebedu mmebi no na oba no bema no ejuma eye basa ema oba no estati se o show attitude bi enti yanko ne nkohwe video no na yentie mu nsem de enti abema no nso kasa ene nsem oba no nso ebeka kire yen ewo Sumpa TV channel so subscribe na wa like na do comment so aba comment section na ase yanko ne nkohwe video no asisia akom wan obon kwadu Yusuf Mahama onu no gina daka mu onu so akom kwa adayiko rahina susujiji dem salamu alaikum wa alaikum salam etesai pacho na mi anza tu Quran so fani fano bodi pacho frame rahina sai sada Quran no so mi sada Quran sa sama me be kanu sa sama e no kre Allah abo ame Allah oda rahina sambe me pacho mini be ma bi netan fe no Mahama Yusuf obefa me na me wo subinsu wanchi subinsu oh ye kurum pacho obefa me obae obehu me o se opeme na me se okohu mabusuanfo na kremufo no nso se enye wo awura utumi tu tana be ma so twempene mu odensa me pacho waye me awe waye wawure okay me pacho obeye me ho ade na misua adwuma ena obehu me ti obehu me no na okoye me ho ade oye me ho ade wi na o se oye driver ontimi ente o mama ontimi mama ente na ba bia nti gise me ba kumasi nti oko me mama me na mama me ka chen se emom de waye me ho ade ba ya adwuma no ehu hia on oba na usua ade adwuma me hia ade pam oba o mama nto aso nti obedrie no me wo me nyama ikra no pe master wa hase master stew to pe master stew no me na me hia boys and girls nti me bedrie no boys stew no be ma ne le kakra pacho be ma ne le kire me boys no na ba no so kire me girls ti be ma no me ba no no wasua adwuma na duru se enya sen na hia do 2 years yes na nka wahu kura ne sa nti me ba no me free me ba na be ma no ene wo ho se be ma no wa me ba no wa ode down wa ede ama me o ma me so nti mi so bebi ana me wa misua adwuma no so no ye be ma na eba nti ena me ka ba no de me ba no wo ho se me nko be ma ne ho ena me ko ka che ni se adwuma no enye se ade pam no nko a me ntena se na me pam nko a na ye adwuma sia de ehia me pa ni twitwa no se me hu pam kra na minimu twitwa embo ame na me ka kire boy me kunu na se wati na obekọ adwuma mu akọ kire master wanko ka kire master no na so okọ kwan so aba o driver nti okọ kwan so oba na me se na ade na me ka onfi me na me kwa adwuma mu a still a me kọ na master no watwitwa ne ma na wi a wode na ne wo na wo ye late a unkodu ntem ana asede enye me na me ye late na me kra na me ye last game ti na akontem na me kontem ti di enti no twitwa unhu me kọ na watwitwa wi enti na so twitwa na homache ana o ma wo hwade na wo twitwa waji mi sika na wo kire madwuma no na wo hunu pam na ne tam so aso be pon ne ho o we nsamfon Christian country na de bi so kwaso no master na waju obi pe dwuma so be che na dwuma no wono so a wo ma hu adwuma no bebrebe maledi wo be ba no atwitwa line na wa nyina ye poni o boni kese na de pam so maledi u gina ho se na master ni twitwa de won tie ase no no wa bisa no no wa kire o mu
tape na bi isu animu bi isu akiri nti ne nyina wa ma nipa na hu na obetrim 5 years pra no hu no we wo twitwa niam na homache beba no twa no ache kemi 2 na ya say na okọ ma me ka say na say Ghana de obi enu obekọ heaven eti me ka kire be man no ka kire me say ne me mpe master foforo na me se me ba ho no na nche minimum obi a wa ha say baby ana me wo no na ho de ho no mo wo minti kura metimi abise obi say master we say na ni suban city ana me ka kire say me de aduru ni say manya wa ya wi na ma bet na ha wi minimum nti me de me o de scanner de be mama machine adwuma fa mama me so anema na me de ku achima na o say won pese me so anema ku achima ebi obetimi abehu be ma bi number o me phone so na akọ e de asema ba say druma you see fu mahama you see fu hey Bacho iti sa na be ka che obisa me say adwuma be na mepe na me say adwuma me pay me tu say adwuma metena fa na me say me go store e na okoje store ma me na okoto okoto fridge no trailer driver o de me kwa Accra o ma me di mate kwa Accra 2 times udi ni ka ne hu mate but sa unu ku ne nam etina sa time na o mate no na di adwuma na we e bacho na me yen start adwuma no etina o te ka ne ho na mokọ no ma we den so okojina misi na mako no ahire mako toto ka ni nyina na wu no akoto choko pacha mama bia ni adini okojina na wo no wakoto choko baba sia wan hura nsia ka na ti asan nti huri na fa wo ko sampre no asan wo to fridge na ma wo no ato fridge no be ma miska na mama ya eduma no iti sa no urad awali ni kabokan yankure mashia o kranke toa ehihie nkwanhia anya sam ketua de ya maame no 1945 antimi yankure ene nkure ya ise Opabra yankwe be pacha sa na obeduru ye no ye kokwan so bedu so won fasika o san kokwan so aba na me ka tell sa de enya adwuma ene maame nkotena me maame mu nche na me nto amadwuma so ena o se menya abotre nti me wo na ofre me na odi 3000 ma me se me nkofa na ema no be de no wato fridge na ma na wato fridge o ene o yade eti me ko fefa na mu na me kofa wala Samu ofada mpem meboa pacha ene ehurei na ehurei ene boso no ko mfene nkokombo ebo meboa me pacha me kofa na me be ebetu fridge na me kakakra me ko eduma me fi eduma mu ba baby a yetene na da wo ye ko store no na san kwade pam no da bi me ko ko store eti baby a yetene ya abanso nti na gate obi gate ben me mabobo ano nti me fi eduma mba na me phone bonyom na me de phone to na me be no ansu nti me so jana na me de phone to e jana nche me ready na bra bi so eti fi ayeti eti brani bae no say o free ni dem na odi mirike be foro me wona bola kra bi esi me nche wonti e kakakra bi oto bola ni nti me gina we no obedwi o sister de wo ye ne me mpe na me si den na me I didn't see ya by this time here we did this and I'm say bra obeti me wo ne kora enye sei na we did na boss na boss 7 na numero 7 pacha me say enye sei na obedi mirika be ba be de ba beti me wo ne na ye nyina e bere nti dan se bibi kora na wo afre me e ka tell me say this time me say ya na so 7 no dey say na no na ne say me pacha na me phone bonyom na China udum na ehu so ayehu enime hu akire hu yo yenkoi e pacho nti sa na me ka kire me ka sa kire brand se me sere no obeti no so asem kra no betu mani mo fa me se ni nua ketwa ne me on ka se bia de wo ye na me ye de me mpe na me de mi twa so man kasa na sister bi wo ye nche wono sa brand no ono ne kwaji ana obebisa me na me kire mu na omukoje na ono mo yedede omuyede na mitwa so na me ready na me so me record ni na so oni fi okokwan so na me de send nti me send na oba o no na ofre me say bra ba ku bi na o na ye omoka bra na afre na abo me charge are a kire no na me say sa na o say nti man kasa e na no aka che sign frame me say de we o mo fe frɛ no no o kwan so onye mba afie
na se mbia asem bi betimi ayede asi ti osere me nko me sister na me sister so we akomo me nko me sister wona se wo ba no waba na maba ya fi afrefiru na ya ka asem me call me sister wa ubedri ma nko me se ma aware na me sister so ani omu nku me nto ase na me hu se na ade kro no mo ka se oye dede ni jaye na ma jai na fedie baby sa na me se me nko me sister o ma aware na me sister so aware no se sa na me se ya na no wan frɛ me sister na o ka kire na me sister se dey bi wonti me nyesa na wa aware no me so ma aware nti wonti obi antena ne fi na o ka sa asem no na me ma me so na me ma me se no me sister na call me ma na ma me se so o ka sa no si 2-3 days obeba fi nti o ma me mbra se 3 days no so a oba na ya yere yeko me bedru ye me oba me call me sister ho na oba o free kwan se ba na me se oba no se na oni firu ana ankoka o se oni firu ana ankoka hwe ba me ma ye nko na me se na o se me mbra oni firu ankoka bibi o sa minim ne ye woti ye wa anka ankere me na o se me ba oni firu ankoka yo sa se ye nko fi ho na o se ai na me si mangasa si me wona ni nua so ye nchen akwala be se ai 16 years na o ye nchen ano so atwere bi si omo papers nyamba na mo dan how many bedrooms chimpe ho nti ono oda he oda ho 16 years oda ho se okun ni oda ho bete ya samu oh debi boy ka say pepa cho nti sa na me yede bi twa so na me ti ho nti ye wo no ma na me ka cho se di aye no fiofo no o se omo se mi didi abroa bi o mi didi o ma ta mi mu ade na se mi so mini obia wa ha se oni mi se ona odi mi fi bebi odi mi fi bae no mini abusuani bia mbe bibi to me a mi nya obi anye de enko no ho nti frefieru ano se be ya omaye ye balance na enko pedan a me nko a ne my apartment a mini obi ani asem valanda no ebom nti se me pe me nko a na mete we se me mete wo me pe kasa me pe se china nko obi ba ka se mi mu ade me pe sa ade no ena o ka che me se ne me pedan na me see you na wa na wokope odan na wokohu dan na afem na me se dan we die balanda ni mintimi de menye de se me san ko ha sa asem na esi wo no enu a na be sinyasi ena ono akoji dan no me wo no ono akosesa ne ma na na ade ko e odi ne ma no kodru ya me mankasa na me ka che wa mo me amane e kora dan na okosesa me ne ma no wa mo mpa me sister wo bai me ne ma nda so si baby a na ye ji dan na ntoka si ti ono ane ko twen ni ma nyina na ode ko na obai obedru ya me sister ho na obefre me sister na ofre me na obai o sister me ba ho na say kasa na say sister me ba me say me so bi am frɛ me na ye baby o say baby me abase me ba be hwe so obema me kwan a me de me ka say baby mbra wo no obema me kwan a na nka ye nye de ensa na me bisa odi nipa ne brem na so san se mema okwan enye oyere na etwa so na sorry na me de meti wo wansi amba me ka hwe ye nyina yeti ho da store na agima me no me wa na yeko scanner odi ma me no odi scanner na me ya me ko na me ko ji mi sika me ko mi susu fo na me ko ji sika na me tu susu na me de be ye ejuma si me wo no ma yeko me ko me ma me mo me ba ina asasem no me hu de bi e kopem de na asi ba cho de asi ni se wa ko booster na ni huku anki ni kura me so wa ko booster na ni aye den asasa ne ma ni nyina na da wale na gu ba cho debi on ganja mi se me ni wo me friend ni o kan ni se ni papa asem si na disen ba cho 7 months ago 8 months se wo te he me te me sister nche wo da so to sister no ba cho na ne ko ma me wo wanjie no no ni ku ti akoteno mo so de sa so ha wo me ba cho me ko me ma me mo no e wo wanchi na we de ade asem no amenti ase ukun ade na ogina so a wo de yesa minim ne original so ne o kan ni se ni papa se woni me njai nti wase sane ma no wo papa so ni unya se wa ye de minim ne ma ye no wase sane ma no san de me ato blacklist na me friend say won pe me kro ko ye me ho ade pa che de bi wa ko le mo nya sei pa che wa ye 5 years mo na brampa we de nkai asembe we nya asembia ba rahin na se ube hadwin
ube hadwen say me adwuma no mayache wo ye ma no ombe hadwen kakra ase ube ha ube chiwo kakra ne din bi kakra wo woni ase chamenya saade ni bi by me ase minim ne maaye no wako busto nani na me onu uja ye emre awo sister ho na akọ store ho na me costo ono na ma me kwot na me sister ho na me ye ejuma etu wakosi wafa fridge no na sane ma ni nyina kin kura me oh eyi papers no fridge ni papers bibia kura me so wa busto nani na wakosi da be no oyesa oye me fancy 7 months mu obu ani no ai na re na fe na abeka ho asem me ba cho me dia to mpanifo bebre me dia akoto me papa mo ani papa mo se ombe frɛ no omo frɛ na omba omo frɛ ni bia na wo mpewa eni onya awe fa koma na ba bi okofa awe me ka che se wo mpe me a onfa me nko adwuma na misua no onfa me nko tum e na wo nua so be ko school me yetu susu wa se ni nua ne we okọ me yetu susu no sky e kura me ni nkrofo bi tu susu 50 million o ma me diska na ja akola na kwan ama akola na akọ o se wo friends o be pia wa be pie o mo da meka o de mi ato blacklist oh me fra se o de o mpe me o be fa me abushie se fa me ko na o ma me ma frɛ no me ma me ma frɛ no papa ma frɛ no 5 stamps otimi o mo se otimi pepa ki krom ho na wa sen asori akọ oh Yusuf oh yes sir one hello Yusuf hello Yusuf yes salamu alaikum wa alaikum salam now what to say welcome oh Yusuf me pacha wa wi idea metimi no wakasa kakra bi yo me da se pa se wanya me ho abotre ye fra me so for maame ohini ni me ye adwuma osompa ye fra me ohini ni me ye adwuma osompa TV me pacha o Yusuf Rahina odi asem bia betum anim na se de na oka asem no emfiti ase nyina wo ye ne kama pa se de na nka mote no na asetena na efe se de odi nkomo ba wo de na to adwuma mu de na wo ka ne nyina ache se wo nya nipa bone because asem na wo chechem no mente ase nkanya issue bia o se am se wo se wo mpani biem so wo de man nso wabu ani asesa ne ma ne nyina afrim etika woji ni fra busuafo mpena sanfa ne ko because the way all can sem no ka unye nipa bone kula na ada ede na asi madam me da se pa se wa trem nyame mo bi abotre amen me ne ro ina te me ne ente bone ta se majuma ko ko mtakra aha madam wan ka so ni makra se de majuma ko ma ana na pressure no ha ai di kamera majuma ko kamera na no se pressure na se toro ni di me no anya ka na wa bi ma na ka se aware no ni se wun ti bi ko se sa na se wa ti ma se sa ne ma dia that's why ready to be aware da na chese waju ne ma ko na se sa ho na se wajuma ko form kakra no ana pressure na ga me so no aha because me ko no ni ma ko for me do ma ju ka ni ya me ajuma ne ni ajuma no ko for me ni de ko tu na ti ba ga ajuma na ko for me ma wa sa na ma pressure ba wo so enti me no nya ka me ka tira o se ta ware no ni se me ha o do a ta da ko na ko sa ne ma ana o do wa o se me ha o se ma ko sa ne ma ko enti me no wa na ja ware say you see question na me buta o say woni mta me how too much a go jima se so ne ma ko ba bi o pe to ko e na o so ko sa ne ma ko go sister dem o sister no so jima frame an kan kem sa me kunu na de na ti o no yiri te o no so age ne ma na guo you see if say wo de abufuo ne kan ye e no me sa madam se me de abufuo na kan kora na o no no so o te ya de so ta ware na se ko o ti be buta e kan ye be kan na pa ade anchi na o sa ne ma na ko ye eno de wo de abufuo ne kan no to de abufuo react ye eti senka mo do mo ho a mo anu betimi asa eno na turu
Medina Shimpra is on Brazil, one by two. Madina more than 3,000 Brazil or so. Me pacho Yusuf Jina ona musa Rahina odi wachi ba na so ma. Oboa. Me boa that's it. So no de ba ona mu tia no. Say you want panyimpo tia. Ah, se me no se ko kan wo. O se Yusuf. O so mu frɛ wa. O so mu frɛ wa wo nko. O frɛ hwan ya. O se madam me won panyimpo wo. Oh no, on dream that Ranka said, the meeting that yes, when you go, you see, I'm a body adult. You see, I'm Papa 4. You see, Papa 4. You see, Papa 4 that's not to say our maybe it's almost a boy. I dance here for you. You see, I'm a boy. You see, if we patch out here, me would forget on that me. Media, dear Mary says, Sabi, wouldn't if you went cheap. Unti na odi be kuma se madam menchwa no me delivery wa ti ba e de be tu adwuma mu camera na okura waka ni nyina o okura no o ti o be ya adwuma na me ko se sa adwuma na di tuta na hia go men ka di aye me se go bi ko to de ma o me se hwe ni na me ba adwuma na ni guarantee na so da na di agora ma adwuma na gu a me na ma pa mo ana media menti asense Yusuf ene e fani ko fie say we fani ko na busuafo ne papa ba ya hono mo say ne papa ba ya hono ya fa ne bambere no ya fa ne bambere no ono oba tubi so ma me so papa mo so mo kan kire nta kwala na ba ndo mo fa ne she papa na nsa bu so ona to ono wamba tubi so na wamba kuro mo anza go ba asam na o kan oboa wamba di oba kan dia oboa wa hina madam ono no so sana to ono no my friend say membra na omo hye me sana ono ba ho me pese kire de so ka na me na kwala ya wore ndina ayo enti so ono me wala kwala no we famu ana wono no da ba so be bia dan se ma ne se ma ya kwala ne bone dia mpanyifo no oyan fa so no kwa dan mpanyifo no mama ja wala wono tani fam na o se Yusuf pacho o se wo tu susu bi 5,000 wo mani dija unu akwan wan fa ma no na o mo twetwe na madam madam me nji ni tuka bia ye ni me nji tuka bia so ka se ni ma me dija mo fine wo di scan ma scan ma me dija mo fine wo di ma me ana me wuti o de aja me ni apa na me si scan ma me di ma wo di jam o di ma me di jam fire wo se ma me afre wa didi wa tem wo fe se wo be pia na dia ma me wo di ma me se sikani dira ko ho me dia ka wa so ni se eni ti na ona mo na o ti se o me fero se bere pia so mba Yusuf me pa cha o wan ka san bu so ho se san ka uni o de ma na emia a o ba ma bere wo ye de o ya na se ya na yin then am here de ya na o me here de and ba be na de o bra o na ka me ma fa me ko ho o de me to black o de me come abusuafo na o de me ato black madam e ba ta afre me pa cha ye de e wo mre ni abotire manipa sabi o ba ji ni fra abusua ho se ye betwetwe na nya na abrampa ye fa ye de ni beko yesi entokwade ndi peja na empatade ndi so apeja se entokwade ndi apeja no na empatade ndi so apeja krotia ukoji ni fra busua ho je nya botre ma ho se wo mpeno a fa ne koma na busuafo na ja ne kwan na wo bu ofu se so na wale na wote asem ya wasa na no so de abufuo kwa ka we nu ka de enya asem bia we ye de be ti na se wo no anam se wo pene ja ne daga ompeno enya sa de a ejuada manim la ne fan colleague ai tinya ko 7 no tie na asem no fa na asem ko why Rahina because why na ho say obi kan wontie because onu oba ate na aka se me de me madwuma de me pemadwuma e che bibia ade a na che so oba na one ne te no kra umu no yo ma me transe oba he ma te say ya frozen e ba cha me di Zainab e ba cha wunuani e ba cha o ma me ba e ba cha on wachiri ba say ni asema ba e ma ne kan wo se na wagu awade no e ba cha e de na wo na wagu no me ba cha di etie ni me wo ho e na ofre me so pese me nua ne ba me nchen kakra na me ka se me mpene ma me nua ne ba me nchen dan ta me so me ba yare ne nan nti me ko sirema kwaji aduru
ti me kwaji aduro no me duru me maame me wona aduro no odi bia ma me nua odi machi so am famre me na me ntena ho no mo nya for 3 weeks ansa na maba abeje foforo ti me duru me maame me ho no na me e wo so benso me duru ho na metena ho ye aduro no nti aduro no me gusu a me ye aduro no ofre me se osire me kasa aba nti opese me nua no betena me nche kakra na onu alodu a wo be kwakwanso nti okokwanso ba na wakwa pedan ama oni me nua na kwatenam oba so na oni omuka akire be ma no omu nua ketewa na akura no so 16 years akura no churo wanyi a odi omachi akura no churo bi isia na omo ba me ho me ka kire ne se me mpene because me nua no ye me nua wo ba no odi sa akola no so di wachi odi ne di machi ba eja mo de ma wale e bi e me ka kire ne se me nua no oye me nua onya wo be ma na busuani sa no no so abeka ho nti ma wo nkwa wo be ma na busuani ho wo so pamacha wa na me maame mpo na di na nutu mu ka se wo kun wo ho me ba cho me kunu atukwan entira na we de nko onti ase nti me maame de na nutu mu ka se osire me se be ma na se 3 days dia me ma won kwamra na me nji me nua na me se meji me nua na e je se me de tumpenimfu anim e na me maame se osire me osi 3 days penti no me de me ma onkwamra e na me se ne ki no wo me ho manfa ki na nje obi anti se te sa dia won twa ma me mra nti me ko twa be ye mant kura ansa me san ba machi me beduru ye na me nua no na wonya nkopɛ dan e na omo oni onu ni nua ba ni nyina betena na ni sa akola no ba omo woni wonu ni nua ba no oyo ba ono so yo ba omo betena me nchen omo betena o ma twen ya 1 month me ntehwe me busa be ma na be ma ne se wosire me ma ne mre kakra ma se ahwe nani ma anti ma busa ni nua ne so ka ni nua no so ka ni nua ne tena me nchen ma resource ba e ma ne koi na ni nua no no obre ma ko homa me ba che no de yo ni me nua ne ntem asem na nyo na wo ye aduane me nua aduane mitimi nua aduane ma me nua we kura kasa wo ma be ma ne aduane ni bi me se mesere no so wa mo na ko ma ti wo ma ni bi me se mesere no on de wo ma be ma ni bi se wa ma be ma ne aduane na ne ye nsoja wo fie ade che ye nsoja unua nso na ni eden o ye nka no kure rahina no na ni eden se de wo so kasa ma em se mo ye ma me pa cho wanchi de nkwala bi ani wa wo ma ni emere ma me pa cho we ne de senka ye me kura anka min di nine na we de onu de wo mpekasa obekasa su no wo su etu hwa be ma no de o ye ne de enti no wo ye sa ai se wo ye gu so sa no wagu awale yo me ma di akira wo se da wanko pedan ni biomu akira okọ dan no onu no beka kire me se wa sanwe mani nyina akwa abra wan kan kire obi a oni minua yitifie e na oni nipa nu mom se sanwe ma ne do koi ansa na wo ba fie na jo se na de o yi niam na kono ja wu nua ne niam na minua na costo minua ne nua mom na onu ko yi oni nipa ni yi nua ma ne do koi e de ko baby onu kokọ dan foforo nya no wayi ni niam di kan ria so ne na ekọ oyi nua ma ne de ko baby okokọ dan foforo ne na obeka kire me se minua na wose wo metena me nchen wo be hwesa mema no kwan dia wa lodu suo ena baby omo nso omo kwatena ye no minua no so sa amre na ase wa ye na dia ma na ye ne ye se mi bisa na wonka de bia su na me kasa mesero ese wo lodu aba ansa wo besire minua na ko wo ko no nti sete sa dia mesra wa mensa da mensayam tese su a wo ba ya wo da ho su a me krokro nu e ka me nko anka koyi nuama ne bra wo se 3 days penti wo ba na nka wo ni nyina akwatena se de be ya wo nkodi no ho bone me ka sa be ma no koye nu anu no afi ne me mete ye ne se wakoka kire ne wo fa se ne wo fa nkoka kire mabusuafo se me magi mi nuana boso nti se bibi tu mi nuana o mo fa police for beche me matu ana ma ko no mbe ye 4 times lole fe in out me ko bia na mo frɛ be ma no se mutumi se bla ne bia wale na ono no beso jaya na mame ade no o start ye nyina no one na me nua odi machi ensu ne no yiri bia na e ba cho no wo yere okɔ wale unua no wo yere wo ho dada ju unua ne beto so mienu me ba cho an etu wo ne yere dada no wa sa wo ba no we menim asa wo se one ono su agyan mane nko wanchi nko toa na dwuma so ai ma eno ne se me kasa wo mefa akora no nko ma abusuafo ma ni nja akora no ma me oka kire me se ebeye din ama nipa wo ni yi akora no no ma de ko ye no we die osiremufo no wo mu awodo we ono we die ni wona mo ye die fo me ye sesala ni no no mo so ono so ye den ono o se ne fa ye sesala na ne fa me nhada nim ne tribe ankasa because asembe no odi so obi bada asua dwuma
mama na djuma wa bo na djuma bonu de na betene kumase abeja ne basa fa ne konso atwan me behind dan kra wo kode mo na mo abai wan wale no 21 years mo so akwala wo su adwuma te se wo maame mo sade they say ya ko ma frɛ na wo ma mane nko they say wonu ankasa so be ka kire mini nua ne se ne wo fa ne ne ma mini nua ma nyina se wonja mi nua na aware se mi nua ne ba aware ase won wo ye odu anu anti no mo ye saa no nya bibia nti wo ka so ba ka no brema no oni ma oni ne yiri panyini no wo baba ako Jom so buy 5 years on win to onyano. On win to onyano. Ayo, enu anti no esa na ye bi. E na won pese obeka no kre. Minua na wodi nachi no kro be ma no onka no kre. Minua me bra panyini ne me di nachi. E ka se nka me nkoto mattress nkoma me maame ne me papa. Omokoto e minua wodi machi no o ka se nde. Onu ni di nachi no me ma wonto. Onu to de be kuka no so no makoyi ama me maame mo omo to no ma no koyi maame mo o se won na to ya wo de bo ne ho asafo hene na busuafo nyina di atem se be ma na to mattress nyina kwa akoma me maame ne me papa nsuminu ne da su jojo no abra 10 pesos nim minim se ka no mudi gusu no ntio me betena akode utimi frɛ me se minua na yeyew na me ma sɔre akɔ me kɔna me kɔ frɛ minua ne se adenti a wo yiye ne kunu a minua ne frɛ na wo se an 3 days mponi wo hu me number mpo na wa frɛ me utimi frɛ me ma me di tro me ma me frɛ me nua na wo bekasa wo se bɛyɛ 1 month ni unhia me ma me number mpo wo phone so say ye first na wa frɛ enne wo bekasa me na magi me nua boso ma frɛ na wa ma na nsanya ya kɔ ho ohu mi ana ne wotu ne ka ye betena asɛm no so ohu sɛ maba no wotu ne ka wa mba biom ababa mami Zainab muntwa so na ya gere liga ebem on pena on fan come na busuafo no eno na me kan wo se kod ebeye de so no de ne be ko o sua adwuma ena wo de na gya adwuma de na betena ewusia me da se so jibe ma yekohwe video no ebaye na asemwe no efe bi no be ma no anya de efe bi nso oba no nso anya de na se na medical ekaye ne yesre mmema no se munye oba tena na afeide muhunu se awawe no afonomu a aya monfa oba no enko nebusuafo nchen na kan hun se ukofa no efie busuamu eni ntine se ono ne tena awawe mu na hunu se enkoyie bioma na wasanso ede na akọ because geble ya sema odi wa ha se ne die emfa kwem because obanu no osu adwuma o na okofa no enti se untime ene ne entina bioma fa no kɔ ne busua fie na fa no kɔ ma ebusuafo na nkasumdwenye de entime emra esanse sisi ana ebusuafo nim se omo won nkyɛn se bibi to na ebusuafo ni nim se owo nkyɛn but to you ne de onim se oba na enye de eni nkyɛn be ebusuafo de omo nim se oba no ewo nkyɛn eninti no be ma no onfo oba no enkoma ne busuafo ana sometimes no edin so be hwepa na be ma no nete enda na say otina na say aya na kasakasa no ebe mu a aya na sometimes na edin na emanu nso yesre se mu ne be matena na eto de bi na ejuma no ebe ya bisi basa aya na montu omase sometimes no kasa bi wo hono ma under pressure and omode yede omode kasa se asema be ma no kasisi ase ne juma eye basa no na oba no show ni attitude say no credit na oba no so efibi no wanya de because na be ma no ne juma na eja sisi na juma no etimi aye bisi basa na wa start say we show no attitude ya na oba no anya de na so be ma no so onfo oba no emfa kwan papa so na ontimi ne enjai because ni nua no akase bebre my lady so akase bebre e dia fa on say be ma no enjai oba no wo kwan papa so esanse okofa no ofa no wo kwan pa so nti wugya no so a gya no wo kwan pa so ebusia yen fast we enye futu sem kese emfa emma ye ho na se na story we ekone die bibia betofon bia na ebusia me de ebeba be som
edi amedi so ane kechi mami esi enesen aha ena medi mu ebesi na meka osa ha egusa Emergency Ghana TV eso egusa subscribe na like na fa comment nso ebe a comment section na ase yebesa nso edi nhyimu ewa ha biem egusa makwa